Doordarshan Kendra Aizawl clear tu te chibai ule ZONU hun kan lo thleng le tareng meya tuntum ZONU huna chuan pilal ming moye a moye chaltlang vengla ya he kan han len chila ani hi ZONU meichia lemzia a eizong kan nei omchun ni in kan sha a midang ano mom tuntin huna chuan kan share lawani ani hi hun chep takkara he a art novelty gallery a komna hun kan nei dona hun chep takkara hun lu tak min pe a kan lom tak zet zet ani o amoi chibai le I hun chep takkara he hun min pe a kan lom tak zet zet ani te chuan ani ipian le murna inu le pa te min shil thayam kapah ming chu thang dai lawa nia boral to a 2004 khan kanu chu arle sang pui ania chatlang ve hi veng la hen kan oma kapya na tak chu kanu te na thona wang khani ser chi pa kapyang ani ser chi hospital la ani chuan zirna lama hianin khoya tinge le khai zir tiang te khamin shil thayam kan no pan la khanin champhai Holy Cross hostel la khan kan oma chuan primary ka kal chuan anu a chuanin heta Mount Carmel lama hian ka kala chuan Mizoram ani mai chuan ani hetia lemzia iti ma hianin enge thil dang iti chen lemzia hi ka tuya ka te lai chang khan ka ziaw deu chara fashion designing te kha zirve he ka chaga class 10 ka exam zo khanin he inge ne khatiang lampang fashion kherlo po textile designing te lampang kha ka tui em ma khan zir ka to mai ro chu chung ko lampanga rem chan na omlo ba khanin ka ti talawa lemzia ngor ha ka kalta ni chu ani chuan no pante ta tangin lemzia hi lo tui to ti na nia chuan ani ambai ro chu no pante ta tanga tui ni se khanin formal taka zirna kha chu inei chuang lo tro chu Mizoram hianin tunthlang hianin formal institution omlo ta lemzia zirna ang he ke ni po hianin lemzia zirna school kan han tivia mai ro chu he sarkar lama tangten champuina te khatiang ang han I enge ni changtlung taka han ti na tur rakha omlo wang hian thanem ngain tiang hian kan han tive trok troka ke po chu tianga chuan ka zir lem lawa mai ro chu Pathianem rata niang chu 98 chawbel khan mo 98 chawbel khan kan pastor hemi chatlam bial tu reverend arle thanmoya kha khanin in kan miron tlo hlau me ni chuan kalem zia te kha mo hi ka lo jak nim da bu abu tam takhi ka zia ka comics pa ka I fashion designing te khatia drawing te katina sel to ka chuanin kha Italian ta eme hengte chu azirin zirla wa thave kha tia ni chuan kani ne na om kan nya kani hi hei I pitar to mo upalam pang se lo ni wang khanin I zir chwati kha harsa chuan pastor chuan in putlang ro khuma hi I min ko muta ni ama ngein abula min ba shrai vision veng om lai khan ya chuan chu ta chang chuan in man chang cheng ka bakal ve chit ama ro chu kani ne chu om kan ni wang khanin chwa hi har sa velu tu kani tin anu phik chaman government school a khanin private primary a khanin ka thok pe jok ta khanga khanin ka chanu pakhat sangita singh tuna pe chani chu international la po langsar ve lutuk to ni lotling lutuk to a khanin zirdu nang kan han ti le a putla ro khoma chu zembo ka kan ba pan le ni maro chu zembo ka am to nuwa chan ma se ani khanin abwai tha kha ti deu le ka chung ka he nge problem khan lo nei ve deu ne khan chuan pur art han sang LT fine arts mo tun ma chuan in hospital civil hospital thanga sonin om thina chu ta chaming ko mo kan bakal dun thin ta chu po kan regular chuang lo kan ron zo ni chu kan ja sa te kan bakenga chuan ni milo social sak thina khatyang khanin kan injir thom mo pa voini thlang hianin inge pathian talent min pek hi ati pun thei ni kan tho rima kan teima ka tumru na ne na thil kan ti tak tak chuan chuwang chuan ke po zirna mumal chu kan nei lawa mai ro chu he ke injir chawa source sang le khabu te tu na bi internet atang ten thil tak zir turama ke mana ka mo tu rang kha hi notes te ka siam chau chawa chuanin ka naw de hopoi ka zir tir ve le chong tiang khan mo chuan thil pakhat le chu I training mobile ka nei lo wa khanin sarkar hemi Mizoram art and culture ina program an siam thin mo hey Lalit Kala Academy New Delhi ne khwanin tangkop khwanin programming enga mo hin siam ta chunga chuan national te regional te khatiang angkha workshop ke attend china chu katan hianin hlok na sa takning ka sha khanga khanin artist puiting zok he nge ni
zir sang zo kati me yang mo MFA te BFA khatia ang I art lama zir sang tak tak tin en khan interaction te kan ne chuanin lemte kan hanzia khota khatia nga khanin I nasatakin ma ka son pha chuan khatia nga chang han ka inzir thau vele ni chu chuan tun thleng hian kala inzir zela lemzia phe zu he zir top om lo entina min certificate course a lo zo ni po in I a certificate course a khanin nga theilo achan chu I engtik lai point in he art chu nghe này kan tiang kha idea thara lo oma expression ania tin hei nge zira thiam ngor pon ni lo art to he emotion kan ti machine chung rila kan chung rila he nge kan thil ngai tuan te khatia kan phor chhuan kha lo ni na la ya khanin zira thiam top chi pon ni lem lo like cha he sei don chan a thui ve mo formula cho ka kal lo ni cho chuan ani ino pan lai chuan in engzat vel nge zia ila she theya ka ban she thiam to lo class 4 kan ni lai ka diary chu kala da tha I milem he Miss Mizoram ti belta kan ngai san lai mo khang da ka zia ka chuan in aba ka chu ko nge kor lem ti bel ang ka zia chu chuan lunch break lai ta khanin ka zia ka chuan ka thil za ta kha ka chan ten lei chin mo paper ten chuan in lunch te min treat chin bokta ka zia nem ve me chuan kan school kha he azawa chuan lungnau te kha tama ka mo khanga khanin bilem te kan kher moya khatianga chang khanin ka lo ti ve na sa azat tu sei theilo atam ve to comics te po ka siam chawa chuan I high school ka kal khan karbela khanin mo I comics tu ka siam chawa ka chan te han ho kwal china tu na bo chen sa da cha comics to engzat vel nge siam ui som ai zon tamang ka siam ve chaw mai an ho bo ve na sa mo a chen chu he ka color thlapanga a chen chu color chang lo I khang lai ka he photo romance star comics ve lar lai ka siam ve sel tu chuan ani lemziak tur hianin zai dam hi angai don hian ka shelu to ka kha enge lemziak thiam ni tur hian eng angmi zia nge nei ngai khatiang te khamin shil the nia poi mo kha me chu zon chu asan chu artist hi hey khovelina clear dan po in I inge ni ma ni tan kan nung lo ni artist chu bidang tan mo I entinan tuna ei ka soi thiam dan chuan in artist chu clear tu ania I inge mi life te po kan ba depict ta ki mani life kan in express bok ta he khatia ang khania I ngai tu na zau tak mi ni nga ya do theina tei re pe mo tei ma chung chu nei ngai quality track ha I mishing ina quality track kan ti ang hau hi nei ve ka ngai ning ka sha chan chu he inge rilu te thiang lim lo chan hlot ling thei lo ni mani po inge hlot lin na ni tu chanin I engkim kha kan fight thiamangai ta entina ke ni ai thiam zok pon lo om thei khang zong a khan hi mishing hi in er hi om ta ni I mason tura in el hi om ta in er hi om ta khatianga kan artist puite mo khatianga he midang ik sing na te kan nei khan atwan thei mi lo ta I chuan I inge ni teimak te tumru te khami te rei pe kha ka soi war du deu bik ru thiang lim tak le tai mak na le tumru na ne nga ya ni thin chedeu tan chon ati thei hi ka ring lo ke chmo te lo nga ya kan thil ja te kha lo fu lo ta hey tam tak chuan in an thil ja ten pai top thin ta an pot siam pai top thin an ni ma se khang kha ge chu ka du zong ni lo ta kan ja hi engang po ni se kan ril ru kan lo se ni a lu vek ta eng po hi kan respect tu ra ni kan na hi ti hi ka ngai dan chuan ani hey gallery te kan ron mua aro pui hle meya lemziak moi tak tak kan mua he gallery nei thei tur hianin I eng tiang takin nge I thorim I chung te atang ten puina I dongem kan van ne ang reng hale lama chuanin hei in le lo mi chung te zara te kan han nei ve mai ro chu I ka in fight ve na sa chan chu hei family ni to chuanin fa te en kol te lo ngai chung ka khosak na te how tak ta ni khati lai khan art phe chu Mizoram he mi fine art bi ka phe chuanin Mizoram kan la appreciate tok lo ta e zon nan han patling po hianin an nei ngam meu lo ta khati lai ka ra ke me cha po nu chang chen nu ina han ti kha a risky value tu kan ni ma se I ka sei to ang khan artist chu sumdong kan ni lawa I enge keimani feelings te kan pora chuan khovel clear dan dang dei kan clear ta ni khatilai khanin engpo ni se atir bera kha chuanin
ka jak mop mopa ka ti mop mopa khami ka ti tran po khanin ka senior artist hi an hlu em ya putlang ro khoma te hote puar than sang ka soitak te mo khang te azara khan thil tam tak ka shat pha chuanin ba ka puro siam le na ral te director tu na hanin vice principal ka retired toin ka sha kha khana sa taki min puin ni ama khanin lalit kala academy te notice artist mer shat sa te khamin introduce chuan azara khan thal workshop te ka zukala mer shat ka nei zau ze la te khanin ki ma kha ka in lo chau zel tan chu ke nge ka in dap chau chuan work po ha ka teacher chara chuan show te kha ka nei ya chuan chumi ba ka he nge ka zi ang khami min lo khongai ve min ka shal ve mo ka shal na khanin ka in leze la man ro kha how tak ve lu tu ka ni chuan ka hei ka thil shalna khanin ka mambo turang kha kale chaw chuan ama kha chuanin ka gallery ti masang ber chuanin kompuya na khanin ka note ngai ko kadlo mo ta khan fit som panga square feet ber lak le ka dita chuan ka ti chawa anwa kanina ke son chawa chuan tumi ti tur po chuan hei gallery te chu painting lo display na tur te lo nia nok nei noi te kha lo rem chang ba lo ne khami tur khan hi lo fala na tur po ka nei bak chuang lo rong te kale ki mai kan noi ve ka mo chan achen pe chan wi kom lu tuk ngati nge midang lo fa te ti tir me lo wa te min ti chin ani ma se khati lai khanin lo fa te ka la kha chuanin poisa tam ta kha kal le do na mystery ni khata lo te chu atam to em kha o chan thil pa ka shal khan light te kale ya khati khan har sa ni chu mo ti me ang thil organize te kha har sa lu tuk ta chuanin tuna chuanin class te kan ti chhodong khan ka man ra tur rang bung rang chung po hi he painting ka shal na mo ka artwork ka shal na chang ve khan anya chuwang cha ke ma pan ka ngai lulu tukta kim me hi hemi lem amale ma hin tawdel chhone chu ka thil te chang khan pathiam ma som na po tong na cha chan mi ten min khonga ya chan ka pan na hi kan nuam bak lawa he ko ke min allocation hi abiru ve de hlek ta ma se hemi chung po hianin mi tam ta khianin mi ron pana phaila ma changte hei officers ron kal IS te mo tiang angte baka army lama changte tin department head chang abik takin mi cha hiao hian min du sakpi kane chuan nu ho department head ho hian ki SIRD director P Marekte tin IMPR director te khatiang ho hian min du saklut tukta painting te le sak sham sham china khatiang atang han ka ti chawa tun ni ka theng ani per mai class te kan han ti chawa no pang te kan han nei chawa mo kan ei manage chaw ni cho chuan ani ti dai la chang chenu pasal fanau nei nei in kalau cha eng tik kumange pasal nei fa te eng zangi nei toi fa te eng rol tengen ni ve pasal ka dei mang renga chan chu ka sei du chu kani ne na om dun ka kanya kani ka he mi kho har mo ama ka British mix ani ta mo chung te tuman om lawa ke ma kha kum te la chambe kani hana pula ko ma chuan to khan hostel te ko om bawa anwa ko om le khan he en kol ngai diabetes nei khatyang shi se lo khan royal pol box lo the company ha kan om top ta chuan du ang khan le kha po ka zir tha thei te lo ne ta khanin he nge ka thil ti du po ka ti chau thei lo ta mo chu pasal kha he ka thil ti tur pya kha arem ti lo ze ma kha hawe me tiang de chu te he art phe du ka ti phe ka chuan he artist en leng bia ka senior artist te ai hawe me lo ti su a si te min ti thre ni chu mo ma se ke kha ka ti lwe ma se khatya ka ti khajwa ka ti lwe je ka chuan paisa de pomin pe de min support le thauta ma se ani nom vera ulu tukta khatya du zong po ti te ka chuan in 2001 khan pasal ka nei ta chuan to na han fa hi pali ka nei ya ka fa upaber hi kum som paru ka ne class 11 an ya chuan ate ber hi class 2 ania kum ran pali lai ka ne me cha pani mi pa pani a boy thak ve don le me ya chang chet nu ni chung chuan ani workshop han kal te khatiang vela te khan in pa chona support thal he cheti na ni mo now nen chuan support tha ma se he chang chet boy tak tak lai chong ka kal lo ta enge mo arem chang intinan kan pa chung te mo kanu te hawina tia no pang lo en kol the chuan nula te kan nei chuan mo ka kal ta ma se kal lo hi ka nga lu tuk ta ui om deu hi tam lu tuk ta ni chunga kal chai kan pa han no pang te poi lo en kol chalu tuk ta tin a fel ven em chu ka chan te hi hei mi cha ai mi pa hin tam jok ta ni nam dang te le he tilai nge ni
Aizawl mi ang te pomo aron leng luta chot aron aron theng luta discussion te kan ne eng mo program kan ne reng ta kha khanin azaw very lu hi katia min support tha wang chan hotling tur chuan hi nu pa te chung koi tran rualanga ta chu ke poka ba ne ke inti khop mai ilom pui om hle mai sal thata ki neya ani ma ilo lak to na solo exhibition te po hi nei to thin nin ka sha ve engzang i nei to o solo exhibition chu voi thum ka nei ve to a har kho mai solo tak hi chu achan chu hey group ate cha ka tel nem ta mar chu solo tak hi har sa ka dia chu 2000 khan in art and culture department le MAS khan in organize sa ka mo chu ko voi khan nei na nia khang pe chuan solo exhibition kal phung po ka shilawa khang khan puro siam lia na te o rei lu tuk lat lai ni chu ka voi khan nei na ni ta chuan an nuwa chuan pasal ka nei nu khan in te khan ke rim puat sei chole ma se har khop me I kum ruk no 2006 sa ka nei le a chuan avoi thum na phe chu kum ruk no bok 2016 khan avoi ni na po kha art and culture department le ni MAS tho Mizoram Artist Society how khan min organize sakle mo min sponsor a chuan in kami po khan in pumalal zuma MP khan min hon saka chuan paintings te po kha ka shal chau ve na sa kami pe chuan in painting ba ka han pottery kha ti tela decoration ang khamo chuan assistant po khatle min he kala bo thawani chu do angin I kala thil kala shazau tam lo ta ka thar solo kha chuan in concept om khanin ka ti ta nge hues of woman ka ti ta mo he mi chia te lampang ka focus ta he ma pon concept te ka nei chauta mi chilampang feminism lampang ka kala ba kha khami top kha ka show ta kan siam zaum tak pula than hola kha min hon sak he ya ka thar solo kha chuan khang kan sei zaw mi nga ka solo apo khanin kan siam khanin noi khatlai khamin pe mo chuan ka solo apa ka khan kan Paul timeyang Mizoram Art Development Society tan noi thum lai min pe a workshop te kan nei pai ti lai muna mo ka a hlotin thak em ka sia ka first solo min hon sak tu MHP president Pilen ni pui khania so me chia te kan pe chia pui te min du sak tu ni khang lai phe ka chuanin ai thashun om her sha pok nei box si lo ma ka la theilo ta ya khanin tap takin chan tele ka artist senior artist min puya lom tho kan soinon le ni se khamia po khan mo aro pui hle me chang chenu ni chungin inulat lai in voi khatin ya chungin nuwa chang chenu ni chungin voi thum solo exhibition ni nei theya nia I ro pui khop me chuan ani award le ham that na ang chi thi engi don to award thi chu hei kan state hianin state award hi kan nei mi alo ni RB ka han hi pon lama state ho nge ni state dang hoi chuan it award hi shang an nei ta ma se kendi chong kan nei lo ma award lucky har lu to ka platform om lawang to kan ni chumo then exhibition kan ti le to pa dang khan ni ta 2007-2008 ka NZCC kan recognize young talented artist award ka pumale sha tamo khamine khanin min pe amin hlanamo chu Mizoram ma chuanin artist lama saber ha kan ni ka sha chana ba ka chu kumtin khan tita la pon om beta nualta chuanin outstanding contribution in the field of art and culture ka Academy of Universe khanin Kumasa Khan Silchara Barak Art Fest mo Kaka International Art Fest anita kata khanin kala chuanin tun March khanin Spandan International khanin National Art Exhibition khasikima an hwai hota chuta chuanin Social Creative Award kala chuan chumia chanin ka fate zong zong hi ka shwaya ka chang chekhom me mo he ma se he kan ti du chuan changchia chung po khan kan ti ngai ni chu a shom na zong zong o ma se nuam phela kan zu klima award te kan han la phe ka chu lo om le zwala chuan in competition hi ka tel tam lo khop me mo competition hi chan chu hi competition hi chan lak lo pal hian ri ru te lo na ve theya ka tel ve chuna ka chuan in Mizoram State Child Protection Society khan in prevention of child abuse awareness ka open competition khan hwai hoda chuta chuanin bani thakdin pakhat na kala mo chu khamia kha chuan sexual abuse chungcha kha ka focasa chuan World Blood Donors Day ya khanin pani na kala chuan Brigadier T Style Youth Festival khan first runner kala chung chu ni me katel tam lowa competition te tyang hian mo
chu ho chu ka lak ve chunan deuh mai sai thei chu itel tam lo na nga itel chuna lo man adong po lai tang zela ro pui khop me kalong to ke pa chuan ani kan prime minister Narendra Modi kha alem izia present ni in kalausia social media lamate atangte in le prime minister office te khanin anron publishing ka sia kha eng real rupu in ge izia khalai ve te kha ka cha nia kan prime minister zom takhi amma hi ami zia hi mi ze danglam tak ni ka sia angai san po ngai san om ani ma se tam taka chuanin I apa ma ti chang po ke pon ka nei ve thau ta I enge a character tam tak kha he enge I kelauchik ve ni chu chan khami ka zia khan aron kal don ti bora kha I kan shia ta khanin sorry pini IMPR director ni lai kha mo office ka len lai ta khanin phone alo bia soi kha I prime minister lo ka jan chu ta ka ti ve kha soi kha I alem ka zia tho ka sei ni chu chain president chang ati be kan sei chau kha chu nge kan ke mana pek top kha the me alo ni chu achan chu prime minister te I tiang ang chin to pe ang chi chu du president ka pe du tia pek the kha ni lo ta tai sia I khadang khanin department te protocol ka tlang khan lo approve mo chu kan sem zam tak pul than hol khanin aron min lo hlan saka kalom emema chumia chuanin khonge artist lo ti ni ome ha se ke ni ka chu kan lang phadon lo shima tenga prime minister mewina I artist ti meang khadang lemziak mi kani ti alo sheve shim te kha min lo recognize kha lu ka ti ka tan chuanin lotlin na sa tak ni ka sha I khamia khanin ka ngai to na lo om chu ka van ni ke inti pathianin kan thorim na te he ing kong motal hianin min lo mal som chin ni ti kha I ke ma po hianin aron tan emema achan chu he vanina kan soi wal le do amenga I man tum khan 2014 khanin IMPR department khanin Mizoram Art Development Society khan OB kauma chuta chuanin amoi hi active thasia I mechezing a hankal se ti khanin nge khami festival khan mo Republic Day celebration khan kal se min ti ka kalta chumia chuanin he prime minister te president te vice president te khan mo present pekha state ang po khan kan tuma har sal du ka theilo ni chu chuan atopa khan vice president kha shol kha kapethei sham ta mo kha wang khan ya chu har san ema wang khan har san ha ka shesya an pek thei mo ka ring lo chuan enge an pek thei ka ring lo chuan ka sei pai ka sei chak du me lo ta mundanga pa ka sei FB te phang ka post du lok lo ni chu chuan ka ba zo an pe tak takim athala ka omem te ka ba ka so ka tia ka tang khanin anu khanin chu an pe chang ani ti directory na min han shil ta ka chau khanin FB te ka post ta mo lom ka ti ang re khop me kha ka chu aro pui khop me ZONU lemzia nge me atar ve kul do ra atro prime minister me poin chon ani art novelty gallery kalphung le hemi painting ba ka hianin art and craft lampang teng te po hi I khoi tel thonin ka sia khang vel te kha min han shil fia deute ole hey visual art hanin ke mani fine art hi mo hey Mizoram aja kan soi tong khanin har sa ve ni kan struggle ve na sel to he kan senior artist putla ro khom te pom na sa takin an lo man lo la to ta I tuna han ka ti chhauna chan ta ka hi chu a hlok nei ka shan lo ta ma se Mizoram art hi kan lo appreciate ve min na ki na kan talent te tha emema I le khazir na lama tui lo tam ta kan omani ke po match ka thiam lo lut to ka wang he le khazir hi ka pe lo ta pani chu ma se ka tui na zong ani ka chuanin I thatte win ka ti thei le thau ta kha bang khanin he ngen ni thalai omme me talen nei thasi an tamsia chuwang chuanin gallery hi ti han hongin la chuanin art and craft class city la ti khanin karil ruta tir tak chuan gallery chau ka tia chuta chuan paintings how big chau hi mo decorative art te khatya ang kha ka display chuan min an lo le chinta mase kan ti zaw le hekta acha chu Mizoram ma chuanin shal ol he mi na an afford ang tur ang chi kha tom te khatyang te kha ti venga I wang khanin craft lampang ka ti tel ta mo chuta chuanin hei inge clay te pottery ang te po hi kan ti ta a then kha chu to viaw ni a then kha chu tlom ma se kha ti lai ta ka khanin survive kan du ve sia hei e zon nan tak tak kan du chan
kalphung khasha thiamangai kan omne hi hei nge khopui tak tak ang Mumbai te Delhi te angani lo mai Mizoram notice apo kil khor kan ni ta khatilai khanin amai ro chu I hi nge mizo te hi kan hin du saklanga I khatianga khan cha te tam tak du sakna zar te kan ran the ni ta I no pangte te ti han an ron zira chuan I ni lenga zir du an om chuan in nileng in an kalta in rin ni chaw ani pon in rin ni chaw rong kalta mo chuan darkar bizir du tan po an zirta instructor fel tak sarmat lana kan neya ani hi ge ai pon a senior zok ani ta chuan atul chuan in hei I pon lama I mural painting kan ti bangazia ang chi te po kan sia ka chuan khatianga khan tam tak he na I na mu chaw chang ka lo nei ta khatianga khanin midang te ka pe le chong ta kan chen khatte mo khatiang khanin ilaya du I an order theini chu thalak te kan zia ka landscape du ta kadang subject sang sang le tu rom renga chuanin I zir thei renga ni chu engtik lai po in mo kha chun rem cha dan zir chuan ani azir man hi tawem to lem lo achan chu how tak ve he in manager hi mo tilaya hianin I voi khat hi registration hin ron ti ta zanga in mo chuan abak hi chu hi nileng azir hi chu I sang khat zanga tanga sang ni hi kan lata chuan darkar ni hi sang khat mase I Saturday te kan free leta Saturday chu chu zanga ni ta mo thil dang ho zirman ngai to chuanin tawak lawa chan chu hei inge ni abuai thak ve ni chu mo chuanin har sa ve deu te mei thai fabric takin theng ho hi I zir du si hei har sa ve si ang hi chu ka free thung ta mi ho safa khan mi re thei fa jok te har sa jok fa te khan ronin hei me aran ti kep angani me chu tilai huna chuan mo remirwa thiam hle me chuan ani no pang engza vel ngin nei hey vacation ti me yang tiang school chol lai hian tiang hi kan book top kan tam lu tuka I seat po hi full trap zelta som li tang som nga te ni ta mo chuanin hei pakhat lek nei chang te po kan nei ma se kan ran thau I joy bel ang tuk kan hi chu chang kan nei ta yang a khanin average ang alak chuanin mi som ni atang som o som ni hi round of the pang som ni tang som thum in garbel hi mo heng hi an omta atir kha chuan kan nei tam lu tuk lova I an nuwa he ron shetara han beng sang beng la deu chen leng pui chang te pon ron ka chanin mission veng thang chang te bet he ma chang te mo mi ron pan wang me du chuan mo thi to ke ni pon kan lo chwa saka no pang po in nei session lo ani chu dro chuan ani nu ni chunga hetiang ti hi har sa viawem har sa ve thawa ma se kan tui ngoi ya kan tui ne hian ha te kan sha lo pha chuti lai taka chuan ka sei du chu hei I thalai tam tak le khazir pe lo thil dang tui nei si tiang ho tan hianin hei an tui zong line hi heng hi focus se why sin ta campaign chwa puingam se ezon na tling turin hei ezon ne reng hi engpo hi ezon hi atling vekani ti tak zetami na hi mani zong kan impact chuan mo khatilai khanin I kepo hi nu kania a har sa ve chin ompui te kan nei reng lawa hei ompui nei phei chuan du angin in chunga te po hei fa te kan encol tha thei lo ve ta baka hei nge sumte po lo hek mo pui nei chuan nei lo chang hi ka nga ve thawni khanga khan ka ngai reng ka thil ti ma se in chung hei chena turang kha ka in manage theita itimeng hei routine ke in siam ani chu berana khanga khanin har sana tam tak ka to ve thau ma se I inge taksa sisena pathem pe te po kha che the kan om ta kha lo om ta ma se ka problem pera chu international ate national ate hei thadeu de program om ta min som thin ta ni khang hang ka til thelo pha fo ta nu kani wang hian sa ju ka fa de ka sunday chuan school kal lai de chuan wai thla lu tuk ta kha ka problem chu ni de pera chuan hei ba ka ingeni du angin kan tal chuak tam thelo nu ber chu mo ina om tamanga ya tuna pon hei ingeni kalos be internal in primary ang kan ti hi munlun zo ka te in sunday la ti hianin mi hamin advice sel to kani ma se ka ngai to a nia a thabya wang ti chu ka shani ma se ka fate ka enkol pa a hitia ka ti hi lu ka tia achan chu kan nei tok chu pathiani ma som thawa kan mu thawani poisa rot kha taila kan fate a khanin ingeni har chan te kan to le si khan pui the chu ba chuanin ka har san te po hi chakna min pe tu ania ti me yang mo tang ka chu har san na tok lo in eng ma hi lo tin thei lo amero chu hei ina nangmani in nge ya thian
art gallery nei theya in nga pa in na thakop mai tro hey an kan fate an chinchang kan shapani chumo khoyangen omengen ti kha ka duty reng te han ka inchung lein noi ka kal deu reng mun danga ti dei tai lang chuan in ka kha tam taka khan thil poi the khawm be tam o chuan ani young artist tan hian in event ibot sai sak thin ni in Kalosia a news lama tangten chu engril rupu in nge is yam khatia ibot sai khatia ang te kha bin han shil za de ale ke nge po he midang zara tyang ang din won hi ka dinga midang te ka champui tam thei lawa ma se ka thei be tok ang chu event bot sei te hinia achan chu kan choi to khan platform hi atam lawan ni no pang jok tan hian pola te chuan kan oma matured artist ang te chu Mizoram Art Development Society ate po he tel thei dan kha ombe ve kani khatianga khanin la lut ve the si lo tui ve si hian tam ve lu tuk ta ron leng lut zirna po nei lo te hian om tawni ma se he zirna nei lo ma se achang chuanin tilaya free te pon kaltir ka nei ta khang avai ba zon lo hara space pon in dei lo ta tilaya khanin poisa ka nei phothi chuanin tiang program hi ka organize ta mo enjinanin he England changte khanin artist khan ron kalta khanin presentation te ron nei ta videography te khatyang chuanin Delhi vel chang te khatyang artist song khan ron kal lut be ni chu khatyang khanin lo thim be se ka du ta chuan tumi ba ka chuanin for the love of art event ang chi khang artist te ta na he ta basic changa intinge kan kalang ti ang khang ang kha organizer tumi ya chuanin ke ma chau ti thein ni lo ta ni har sa ma ni chaw thil han carry on top kha chuta nga chuan kan artist se han fel ka te lu tuk ta putlang ro khumate mention lo thei lo ping hir del chen me putlang ro khumate puro siam lia te o hey hun nei lo chung chu point mi ron tel pui chang ta resource person ka som ta sumte po he pek thei lo hi ka nei zo ka nei zo jan anron in volunteer top ta yanga hianin hey presentation te khatyang discussion te kan nei ta mo chuanin kan MADS kan OB te po tiang hanaron in PMM ma chunga chuanin he kan ti na chan chu pona bakal non se sum tam tak se na ngai ta khanga khan hitilaya workshop kan lo ti khan enga motal ma so theinan khan ti khanin ka tiang organize china chu tu na pen ti le zel ka du'a amaira chu ti rang hi harsa mi chane mai te zara kan ti thei zel te po ka ring mo rem chang hei kal chhuak thei lo ta na ni ber chu ka ti chan ber chu midang ta na mal som na ka ni ve theina ang khamo thokro pui le me thang thar lemjiang mi te tan in peng na ro pui le thok chuan putlang ro khu mai ron soi ta ka chuan kapunia ni po kha kan no pan lai then tlai pa thak te khan lemjiak thina ni chu tiang chui nei vm ka she thuak zok te reng me ka chang cheta hei jing kan thau ta mo jing kan thawa no pang rong bol lo nga ya ompui kan ne manei lo mo en ve ka ngai ta ni chuan tiffin siam lo nga ya le khazir ti ranga ya siam an nga ya an chua ka chuan hetilaya gallery en tur khanin hei lo ti file ve ka ngai ta en kim kha hei nok chu amoi si lawa khang zong a han ti le ve chuan an nuwa hei chuna ten class kan pe ziana hun hi chuna han ka nei thalo ni chu duang hian ka concentrate thei thot lo ta atlam pin zandar ku atang te na thok tan mo ko achang ton te na chang te pon ka chan thau ta sa no dar ni dar thum thlen thi ka nga lu tuk ma se kha wang khai ka tho har ngai chang lo tho har na ka mang chang lo wa kin just let me ta mo kan hei ti me ang artist tu tla puin mun fian real kan du ta o ti tak tangai khati lai ta khan pasal te sa om ve du lu tuk chung te mo bun na cha kan chin lo ani deu ve kan garing tam tak hi chu mo ani nge yang ruak thom om lo hun te kha in chan tin mo hey idea ron kal hun chu re te wa te entina chuna lo idea lo nei taila ka zia kha thelo ta ne khan zana te ka zia ta chau ta chu ma se hey entina mo kan thil zia tur idea kha kan ngai tua om lai kan ti lo chuan thil hi kan thengil ve de thin ta kha ba khan noten ka zia ka noten ka zia ka chuan chu zana te mal phe ka chuan in hei exhibition ka nei don tak tak anga phe chuan zan le chuna ka thok sa thok rim le me aro pui khop me thorim na ani eng medium ngei man ti deu de ya
medium hi explore nuam ka tita eng medium po hi nuam ka tita ma se Mizoram climate hianin I acrylic hi amil bera oil te ka jam sak sha be ma sak ni ta mo oil painting ka te ma se amwar le china wang khanin he lo min lo le ta se boina nan mangang ti ka lauta ka wang khanin yan he artist compare share notice artist te national artist ang te ka zot na sa thei tu ka eng medium in man oil in pan hian problem in nem ti te ka zot chin ne to yang khanin notice ai chuan kan mang thape to lawa oil medium hi ante ta mo moisture te na sa ta wang hian chuan acrylic hi a thapera chuan technique khan ti nan te po he anuam bi kani chumo thil nge ni mi ti ang ngor ti ang chi ka ke chu nuam ka ti zong ni lota mani idea han mu chwa ka te ang ti khan nuam ka ti mai acrylic hi ka mang tama chuan in clay hi ka tui boka clay work he tu na po he pot del ka sam ho hi mo ya ho he ti lo mo tu khang ho kha ka ti deu tla pui chuan kan hun top don lam kan hayang painting shal chhuana lama han har sat nei nem eng tiangin nge khalam pang khamin han shil le lote nia shal pur hi har khop me ya show te kan han nei hi chuanin hei meeting local tam dewa tianga hianin kan shal tam ta mo chuan aba kai chuan hei kala thatin he chu work khoi tu hi chu kala nei ver renga pathian zara order te hi mo chan mi thalak te tiang te le ingmo gift ang turang chi he man eina lo ti te chu chu mi ka present du a tiang chi kha ho ka nei ver reng ta shal hitia kan tar ang hi chu kan shal zung bik lo mar chu amak be ang reng top te kan ti na na hi chuan kan alo thol ve ze lo mo tin visitor kan lo nei ta phai lampang te foreigner te khatiang khanin anron levia chuan order te pokam wa hi Germany tang te pokhan kan nei mo chuan hi paka mizo foreigner omte khatiang te pokhan miron lei saka anron kal chuan miron visitor miron lei sak min promote du na ri rupo hen ni deu in ka sha chen hi chu hei kan painting kha mo en ti ngoi wang po ni chuang la vin mo chen kha chuan an lo feel ve an le ya hei restaurant ate I hotel anga te tiang ate tiang hen ka shal chhuak be na cha rin ai tak chuan in hei kala be dong shi lo market chu a tha ka ti chuang lo ma se hei ka in ka survive ve ni chu rin na mo I gallery a hianin hei painting atam me ya nangma painting vek nge midang te pon an ron da ve thawem ke ma painting chu ni lawa hei midang te dan space hi ka pe ve ni ti hanin achan chu door ti don se har sa tam takan om beta lo bai pui te mo tian work an ron da chuan amai ro chu hemi manage nan hian a person te kala ve mo chuan a then hi chu lak lo te pok ane ya ke ma work chu ni lo ni chu mi sang hei tripura tang de te pon ron da ve thau ta tiang khanin collective angani chu alom I thorim na aro pui khop me I kal le zen na tora do sak na kan hla na che a ke pok la me ole khati zong kha tun tum zonu huna bilal ming mo ye a mo ye kom na hun kan nei thei te chu ani le ta a zonu hun nga ya kanin mo le don ya